Autqa çıkıp ketdi okşayt. Çok jerde ekan ulaq. En sonunda muamelen hareket kıldı. İki komandadan gelen şart götürülen kılay çalmalarında 14. minuta Bayaman bu kim bu? Bayaman Muralimoğlu basıp çıkan ekan ulaqta. Autqa çıkıp ketdi. Ekan autqa dostlar. Oy oy. Murdaş murun qaqtanau деген argımaq bu. Oy boy nasaga. Bayaman Muralimoğlu Murdaş. Oy oy burulğanı qarap qala dostlar. Gel atat. Salım bolaba. Mına saga. Salım. Katı meynet kıldı. Bundan murundağı bir takımda barıp düşürüp algan. Bирок attın oğuzu öte elpek eken. Attın güçü oldu bu yerde. Atmak. Autqa çıkkan жерден kayra kaytıp ketdi. 4-1 esep sanları. 15. minuta bitip 16. minuta Nazaldı. Oyandı ya mu? Ya. Bayaman bu. Bayaman Muralimoğlu eken dostlar. Getdi. Salmalı yok bu. Çok ötüp ketdi. Atı toxtabay qoydu oxşayt. Salım. Salım, canvar, at mıktı. Bayaman Muralimoğlu bugünkü Oştalas oyunundağı 2 salımdın esi. Bayaman Muralimoğlu jana Murdaş деген argımaq. Hazır mau balдар süretke düşüp alsın. Anan Bayaman менен да bir сүйлөшөлү. Görmanlar süretke düşüp atat. Bayaman, assalamu alaikum. Qandayсың? Жақсы, өзіңіз қандайсыз? Жақсы. Тынчылай жүр. Oyun qanday болды, Bayaman? Ойын өте күшті болды. Жоғарғы деңгейде өтті. Нәсіп аларға, жеңіш аларға нәсіп болған екен, алар жеңішті. Bayaman, салымдарың жөнінде 2 салым тең сен салып кеттің. Ошол салымдарың жөнінде бір айтпайсыңбы? Қандай болды? Біреусін жерден алдым, біреусін Манаскадан пас алдым. Пас. Не, Манасты атты жүрбей қалдым. Не ол пас алып қалдыңыз? Манаска көтергенде, Манасканы кийип қалышты. Кийгенде мен ачылып қалдым да. Ошондо алдым. Анан баягы биринчи эң чыкканыңда не болду? Мурдаш катуу барып калды. Казанга сайылбай өтүп кетти го буйтап. Жо, мен биямын эле бир кишини көргөм да, өтүп туруп кайрайм дегенде. Бияман да келип калыптыр. Анан токтотом дегенде өтүп кеттим. Жакшы. Кийин келип ыргыткан аркаман жетип калбады. Негизи өзүң кандай эле баары баягы 1-2 салым салам деп ойлодуң беле? Ооба. Вактыча салам деп ойлогом мен матка ишенгенде. Аттын салымы чоң болду, Ооба. Анан бүгүн ушул оюндан Bayaman кандай тажрыйба алдың? Кандай кемчиликтер болду мисалы оюндун жүрүшүндө? Оюн жакшы эле болду эми. Жеңиш аларга насип кылган экен да. Ошо биз жер албай койдук ошо. Эми жер алганга эме болуп аттык. Улакка жетпей калып аттым мен.
Коргонуу да катуу болду да. Ооба. Баракелде. Баяман, ийгилик анда оюндарыңарга. Иншалла. Мынакей достор, Баяман Муралим уулу жана Мурдаш. Достор, мына ушул аргымак менен 2 салым салып кетти бүгүн. Эми буйруса, алдыда дагы оюндар бар. Көрөбүз кандай оюндар болот, салымдар кандай болот.